2003. Ele foi em feira na Tapetana. Portanto, espero que a escola ele fez falar em marketing na Samoa. Foi tomar no federal. Só quando ele está no carecia de problema, eu fui mesmo que eu olhava. Ele se não matou. Tá trabalhando uma coisa. So, por lá o homem deu o quarto. O meu que estava considerado pai foi ele. O fano mangalo o chefe. Ele lá todo no fato que fica todo. O faasalalau que vai tudo aí. Ele é outro por dentro desse bairro. If I feel in that way, if I feel that way, seriously, that I live on Luna. Well, if I'm on one part, I'm a Tamil Sabia. It's a more fine man tell you, Utanata. My mislead that Tanata from the boy. On a left to solo, for the Sabbath feeling, promote awareness. Yalewa my fast, kill my left faasalalau, or solo today. So, my worry is, Mela Mandele Otisha. Hobatula, Vela to pride Malanto, if you to Lalo Cities. They are fine, I mean. So, that love your tele issues in my concern is if I feel accomplish submissions. Allow you to stay in a year, you will never get anywhere. After Jawa na tau sana se so ni faise komiti leo ala ina mato komiti mato ngayo alfa la ya fionga ya chamari ora tunu tuku mai ya mese pa ia la fenga na chofia ne tu oro mato ngandwe ole nganga na ole tapi na ina aile ya ina fina ngana ole mato ko tuanga na ya kani sio fa na kutonga we here to do it o mato ma ya ila to ni fa no ina na tu so ono ngandwe tulanga pina ngandwe para investio o Chaco investio o Pilar o investio AUT ole mako research group oro ya yuma tamari e Samoa tuna ole nganga ya okina ya o tamari mai lato sa para lema to le lato fonta ala fionga ya tena tuyo ya ala nganga ya a tele ya matara ya na apela ya tele na ya kamu ole sto na ile tia tune mato so bari le fa yemende na wa ya to breeds watu malato forms ele fala to silk breeds ele suma tuyo watu malato forms e mana sai ya tuaile ya ole nganga na ole afio ya na ma afio ya picha besi boy ya pa io Samoa mato ngani ile papia mato wa ngama wala ugia la tele o mai ya ai tatia matu ya mato ya no fare tua do final we can sit over here and discuss the issues. Our real goal is to get the submission. And that is only I'm finding your issue or the repeat. Now you have so mun muli papel orang orang mau Samoa papaki papulki kasi yang orang lain kalau mereka makan desse solo te ele solo que solo safai e manga o que mai ka por submission de fama lo se ka bueno depois se sea o pula vai por aí é na hora de falar o nome dele programa eu sei muito o pula até o faasalalau o faz muito solo ele faz solo te faasalalau do la fa pisau ele e vai até aí ya papel ahí o tulanga na o le hace failia te mani so so ani fo ele
ele o ia se so ni ngal faasalalau ngal fa. It doesn't. What do they mean? We're trying to promote the thing that goes. What does it mean by the that's what I mean. Ole ngana moni ia uli bopona tua le fao foi tai o tu fina ngalo ia va pena foi de fio o tua lalo le fio ma te telefono il mau foi o to vai amana ia foi o mea ia ai le sauni il tau o le sai nga malo Samoa le te pena fatas o mea foi ia na manatu foi e o tu mai le fai ona tatu avec ces fruits, il faut une fai mai. Ya tanto anu la maletu. Le ngai na ya ese foi tanto taula ingal vai le va ya ya tau la. Ya pa foi fa fo. Me tau tele me au nga. O afa na mai le me nei. Pele ta gein na Sitiseni am fai no vai ni visa pe wa ya tuai fa fai mo fia ina fa na ngai no tatu tu. Na ai tahu mo tatu tau fai ngala na le tau fai na ia tau tau fa mo le me uma ia o me fa ala le mai tau fai fa tu la lo foi tau fai ia se na mai o tatu natu tatu tau la ia natu ya so uma tatu le tu kalau fa mangalonga le ia fa mangalo foi ia na mai tatu fai la tu bola o ni pona i tu foi ia tu ngalo ia pena foi isso tua lalo na filme aí da ana ya mas foi o filme a pito ma lalo ya ale pa io Samoa poto matunga lu ele vai na le vai na te o lu ta uma nei mai le fai ina i ta fingal nei na le fai mo matu le matu te na le Samoa le ala van bela matu ko yo ka u fai le ni ya alu matu siksi ese na tu la va na matu te manati yo matu ainga te natu ya Samoa poto lo papel na nga va le tau fai ia o na mafu anga na ai be ana mata tu sam sana na fa usam se o mata masia e tau fai atu ai la titi fai no mera usam o fe la alu ia i le wa ndu le ta ndu Samoa o fe suru ia tanga tanga na mir so e suru fa le fai te le mo te o ma o ma te o no le fontele ma no le suru o te o ta sanga a lo famia o mo foi fa so ta inga metisi o fa ta so ta inga ma ka se tu fa tasi ta mo le nganga na pa ma ngalo ya o to lo fa le anga ka wenga ne fa na wa mo te le no ko le ala ma tu se ta to ma lu fa tasi ese si le ai famiglia non ti firma meno ma vuoi te vuoi tutto pure per fare ciò per forte ne la Samoa quanto telefono non Samoa sulla serie quanto te la Oh, thank you for that. Onei, no te o malanga I manu o mo ma te o no ai. Ya fo suru for tele fa ia na fono ma ia kasia. Mana tua, o ta to kasia e te tele fa traditional churches. I ta uoro la to leo. Ya si sira mai ni sira. Watu le leo e kasia. Ele a ia la kwata fa ia la na monianga. A to me ala no fa ia ta individual submissions. Ele o stato ona nu. I told you that I told organization. Yeah, if I go fit, yeah. Lara woman a mato tapale a mole vakasa olo. Momoli maelo fa anga ona olo usufon. Momoli maelo fa anga le kanisia betis. Yeah, mai lato. Yeah, umalo na e mato Feiloaiga manafionga e tuia tua. Nei le uli. Yeah, fai lola e mato Feiloaiga mansanko. Mansanko sosoni atu. O le hosting al fono tele tai au. Le mato public meeting. Le se fu, le tutu le loto ho. Al tai au. Le tapena mai. Ia. E momole o se foi le anga whaftai tele. Ia, le fionga e apito wa mana ia ma le pule anga le Frankies. O la tole na amata whala wiloa e tato forms in vaso tuana. Ia la to whalo loa suto. Ia le lango lango mai ai.
ia tausia ia matou o mani pusa te le lava matio sapo. O whakamone e lana tu. O ale la tu maranga o marua ma all this conference. O tu o mani fo o lana wha. Ia. O mana whaftai le kalesia. O lana whapiapura mo mo bako mai mani pusa. Ala printa la to. Ia barse la lima suru le au sfono. Ia la o printa la to forms. Ia whapena fo ile fionga fima ono mali sampo. La foi printa la to fa mo tai au. Ia tu atuaino la ia e fo tanga. Manisi tamari foi ile o lo Feiloaiga mai. Ia me se foi le uni a transferir venga. Ia la tona lo so te. Ia sfare le no. Ia te foi lo fa nga malanga. Ona matou sa vali fai. E fai le onga tonu o kilani au te square. O la stona nei. O la stona nei. O fa mo moira vai a sofo. Nei se fai nga lo la o mai shopping mall. E ao ia. Ia e submissions. E le fai o la so just. Le matou fai nga to fa. E fa tino ina moto sa mo mangel. Ia a wa foi fai mai le tapina. Ma te talo ro. Ia mo mai se. Ia se tali mai le second submission. Wa sa fai first reading. Si ya tu la fai second reading. It could end here. But I'm feeling on the ground. I feel I'm party anymore. I see. That's a whole life. On that one, are you guys confident that the 5 parties will support you all throughout the? We only need Winston. Okay. More. The ACT parties, as you know, like go extreme right. Lenga le du wa mai te si mo se me lenga pa. Ai level for le la for lenga. Where do we go with this at the end? Okay, we will never. So they can go either way. And you have to accept that because David Seymour was going to be the deputy prime minister in a few months. So that's the background to that. Winston, Mayan Kalangaki Lama. I am not Winston in law. Police Samoa to mass migration. For men, I left up to independence. Because they are fearing after independence. So mass migration is not going to happen. I fear fat normal my Winston will have my Samoa Papina. If you understand his position as the Minister of Foreign Affairs and the Deputy Prime Minister, he's got to be seen to be doing the right thing in every nation that he goes to. That's the situation. I'll be local o kako pastika. I'm telling you, that's where he is. Ye fai wa tula matou bala au leu fai ai o. Samoa tula. Samoa tula. Tula Samoa. After 10 la fa la